ons ben je nu al een paar jaar hier op de dialyse, een enorme, betrouwbare, getalenteerde verpleegkundige. Je bent hier 25 jaar geleden naartoe gekomen, vanuit de Filipijnen. Ja. Even warm als Aruba. En al 23 jaren in dit mooie ziekenhuis. En we zijn echt onwijs blij dat je je gewoon nog steeds zo inzet. En wat ik hier wel terughoor van heel jouw team is dat je enorm gerespecteerd wordt. Dat je echt talenten hebt om goed met mensen om te kunnen gaan. Altijd positief bent. Ja. Nooit negatief bent over mensen, over patiënten, over je collega's. Dat is echt heel knap, want het is altijd heel makkelijk soms om iets negatiefs te zeggen. Maar ik vind het echt heel fijn dat je dat doet. En voor ons ben je ook gewoon echt heel waardevol omdat je gewoon heel betrouwbaar bent. Je bent er altijd, je doet je werk super goed. Va bem, Janet, porque colega hopi positivo, sempre nós podemos ser acabou para turcos e nós assim hopi Facebook. Nós temos o último empregado de Luna, lo que está 2021. Ele é resultado de Janet, colega na diálise. Durante 2021, se saca 12 pessoas que têm posto clave, mas tem diferentes departamentos, nós põe em foco, nós temos lab, nós temos diálise, nós temos diferente de riba piso mesmo, gente não muito importante para ao final brinda e cuido que o paciente merece. Pois nós estamos muito contentes com o tour empregado no ano de 2021, nós põe Janet em Spotlight e a primeira semana de janeiro, junto com o management do hospital, nós estamos aqui empregado de ano. Pois esse também vai vir uma surpresa, quem vai vir empregado de ano de 2021. O hospital tem muito anos fazendo isso aqui e é algo que está encorajar o empregado para seguir fazendo bem para o paciente e ao final não está mostra de apreço também de parte do hospital e não colega não. Isso de como nominar Janet? Ok, mas nominar Janet para ser um bom colega, sempre paciente conosco, que está fastidioso e nunca Janet está pensando não, agora vou pedir ajuda. Sempre tem smile e tudo para Janet está estimando.